U ovome videu bih želio da vam pokažem kako mediji rade ono šta od njih zahtijeva politika, policija, sudstvo i te tri takozvane neovisne institucije koje prave demokraciju. Sve je, samo demokracija nije. Prasad ostala ista, korito se samo promijenilo u sustavu na Balkanu gdje je bio nekada komunizam i Tito. Ne znam da li se ovo i za vrijeme Tita radilo, da li je bilo ovakva praksa, vjerojatno da je bilo manje lopovluka i krađe. Evo pogledajte, ovdje je uzeta prednost jednome motoristi. Ova ženska, ovdje je naišla jedna ženska kćerka jednoga tatice koji je imao službeno vozilo policijsko. Netočne su tvrdnje da ona nije smjela voziti to auto. Ona je smjela voziti to auto. Vi smijete voziti sva auta ovoga svijeta ako imate valjanu vozačku dozvolu, ako je auto registrirano i slične stvari. Ne, nego ona nije smjela koristiti auto u svoje privatne svrhe, auto koje je namijenjeno za upotrebu njenoga oca koji je policajac u Mostaru. Dakle, vi smijete to voziti. Ako sam ja pijan i imam ne znam kakvo auto ovoga svita, vi imate vozačku, ja vam mogu reći daj molim te voziti, evo ja ne mogu, pijan si, nema nikakvih problema, ali ne smijete koristiti u svoje svrhe. A to se dogodilo, koristila je jedna muženska sa Golfom 7 na području BiH, Ljubuškog, blizu Koćuše, tamo gdje se kupa, znate, uzela prednost. Nijedan portal neće o tome da objavi, ni Široki online, ni Ljubuški, ni ovo, ni ono, niko ne objavljuje. Inače, dragi portal, Široki online objavljuje diljem slučajeve koji su se dogodili diljem Hrvatske i Bosne, sve saobraćajne nesreće i sve što se je dogodilo, ali ovdje neće. Zašto? Objavili su neki portali, bili sat, dva je stajalo i onda je izbrisano. Zašto? Zato što je kćerka od jednoga policajca iz Mostara se razbila. Razbila se sa tatinim službenim autom, a jako je poznato, službena tatina vozila se voze, to jeste i ljudi koji su policajci, ne samo službeno, nego voze to u privatne isto svrhe. Da. Oprostite što mi je kamera malo slika mutna, jebi ga, zamaglo mi se iznutra staklo i ne mogu sad na brzinu evo da to otklonim. Momak je vozio neregistriranim vozilom, nije imao vozačke i nije imao kacige. Vozio je normalno, nije divljao kao na primjer onaj momak u Grudama kad mu je ženska uzela prednost. Uvijek kažem, prednost imate, pa makar vi naišli 300 na sat i makar vi na krovu vozili, vi imate prednost. Nebitno kako ćete naići, prednost imate prednost. Ne mora znači da će svi imati vozačke dozvole, ali moram kritizirati uvijek to divljanje po gradu. U ovom slučaju nije bilo divljanje i moram to kritizirati da nemaju ljudi na motorima kacige, posebno po Bosni. Posebno je vodo tu 200-300 metara i tu se najviše događaju nezgode. Dovoljno vam je 40 na sat voziti da se izlomite ko pas. A u ovom slučaju se radi o obitelji koju poznam jako dobro i momka toga poznam. Inače o sebe jako slabo građen, mršav. Izlomio se cijeli, polomio oba kuka, slomio je vilicu na 2 mjesta, pukla glava, potres mozga, sve živo. Dakle, vidjet ćete evo slike, auto je, jedan Mercedes je, on je vozio iza jednoga Mercedesa koji je skrenio i nakon što je on skrenio ubaci se bijeli Golf unutra, on imao šanse uopće da zakoči. Ovaj momak njega je već jednom nedaleko njegove kuće pokupio neko isto sa pijan čovjek sa autom, udario ga špiglom, ovim ugledalom auta od glavu, uzeti su uzorci kosa njegova na špiglu, pobjegao je, ležao je u kanalu, polumrtav, nekoga je našlo se i taj se slučaj isto zataškao. Svaki put se zataškava. Kod ovoga slučaja, kad neće da objave portal, objavit ću ja.
mala je vozila, evo vidite na primjer, razbiveno je desno staklo, jedna je mala sidila nazad i bogati nabola se na staklo, malo se ubola, ništa, nebitno. Ali ozlijeđena je. Rekla je da je sjedila naprijed, ako će sjediti naprijed, ako je nazad bilo staklo i ubolo je. Uglavnom, sa Audijom A3 je došao otac te kćeri koja nije smila da vozi to auto jer je tatino službeno iz policije. Neće portali da objave ovaj slučaj zato što se radi o tome da je otac dao svojim ukućanima njegovo službeno auto da vozaju koje nisu smili i sad svi to zataškavaju. To je tako, u Hrvatskoj toga ima, a kamoli u ovoj banana republiki koje je Bosna i Hercegovina. Draga moja bosanska policijo, zamislite se šta je se tek radilo kad je ovaj narod bio u ratu, kad je postojao HVO, paravojna vojska, koju nije legitimirao Sabor, parlament, a ništa, to je drugi slučaj, ali samo se zamislite, vratite se unatrag. Šta se onda tek moglo radi, koje malverzacije? Na Kamen mostu u Imotskome poginula je cura, džip je iz Gruda ili iz Posušja, od jednog posuškog tajkuna sin zviznio ju je u prijedjelu stomaka, stajala je na Kamen mostu, čekala momka, zviznio je, iskrvarila je u bolnici, oni su isto tu bili, pijani, nadrogirani, nikada se ništa nije dogodilo, odležali su 3 dana, bit će u zatvoru, izašli, to je isto zataškano. Dakle, nikada nisu odgovarali, još su gori, dok je mala bila, ležala polumrtva na nosilima u bolnici, još je jedan od njih rekao, kaže, vidi dobra riba, moramo barit. Iz te priče jedna se velika tragedija odvila godinu dana kasnije na njenom grobu, je otac njen umro, nije više mogao to izdržati, prikinulo ga. Eto, hoću vam reći šta se sve događa, šta je sve moguće. Dakle, samo vam mogu jedno reći, čuvajte si svoju glavu, jer vjerojatno da se ovaj slučaj dogodio u Njemačkoj, od nikoga ne biste ništa mogli tražiti. Ako niste, na primjer, ako ste sve imali uredno, niste nosili kacigu, ne možete tražiti 100% odštetu lomova glave jer se vi niste zaštitili taj dio tijela. Naravno, uzeta vam je prednost, vi ste razbili, niste vi ničemu bili krivi. Ali, jedan mali dio štete možete dobiti, ali ne sve jer se vi niste zaštitili. Jer većim dijelom ste sami krivi. Dakle, mogu vam samo preporučiti kacigu na glavu, bez obzira vozite 100 metara, jer i na 100 metara se more poginuti. Vi ćete na 100 metara 30 na sata, 30 na sat se s motorom isto gine.